indvodza yathi futhi isikhulumela sonke njengoba kuseBhayibhelini yathi uyakufika ethuneni usuthi ngobudala. Heyi lamagama. Nawuthandaza nje ubuka tifo lesetikhona netingoti leli Bhayibheli lakhuluma kuthi kunesithembiso eBhayibhelini lesithi sitawufika ethuneni nangabe kumbe i-rapture iyadileya. Leli gama lokwesutha sitabe sisuthi ngobudala. Ya. Lokusho ukuthi we live enough. Siyaphila bazalwane. Khumbula nje uNkulunkulu nakasipha leli gama leligcwele eBhayibhelini lekuthi siyaniphilisa egameni laJesu. Power of spoken word, uyaphila eke yonke imidimba. Siphila enough many years. Lokuthi we live enough many days. Nawukhumbula ukuthi days are events. Nakasi nje umfula usuku lami belubi ngesencele, usuku lami mfundisi beluhle. Hlale sisho ukuthi akasho ukuthi nakathi belubi ukuthi ligcwele amajija, lichinsika ingadi noma linjani liyanuka. Phindze nakathi lo mfula usuku lami beluhle. Akasho lapho lesibili bolesithathu ukuthi bafake emacici ngiyabekisa. Noma bagezile bagame kahle, but usho ukuthi lesendeko. Ngiko sihlale sibekisa Jesu nakathi nje Abraham rejoiced when he saw my day. Bekutaba wrong ebeJesu wathi Abraham rejoiced when he saw my days. Wonke umvula emhlabeni, including umfundisi, ungaba inkosi, ungaba ngipresident, wonke umvula emhlabeni udele his or her day. Jesu nje 33.5 years. Lowo my years. It was ezulwini biblically it was his day. So Abraham rejoiced when he saw my day. Wabona na Abraham. Uyabona ukuthi lele sakubhala ukuthi nasithi my days noma ke my day in my days. Asiphiki lokuthi kunalabo lisonto, kunalabo mgcibelo, kunalabo lesithathu, bolesihlanu. Ngemagogogo lawo sabekisa nje kuba khona kuma video sathi uma nje umba ufundzela sibekise ngebunesi uyafunza 4 years. Lapho suke kufaka your day not days. Leli talenta, your gift, le purpose yempilo yakho la emhlabeni. Bese ke nawe uhamba uyosebenza esibhedlela, udahle uye esibhedlela kumbe ngabona isibili, bolesithathu. At any time bantu ngabajova. Then ke your day in your days. Ngiko nje uma bazwane sebadla kakhulu balala bangazili bangathandaza Sathane uyanyenya John 10:10 uyeta afika afake naye her day not her days. Ufaka bube mina sengicale ngiko nje naku udla kakhulu nebuthongo ngeke nje uthi namhlanje yaphela buthongo. Wena sone day ya Sathane in the days. Sakuchaza kabanti ke lokho. Kodwa ke angikhulumi nje kakhulu ngoba uma nje usemthandazweni ububula sesibavedele nje bazalwane ukuthi hey sisutha sitawufika ethuneni sisuthi. Losho ukuthi akusiko leminyaka bakhona nje abantu lokhazi banabo 80 years. Jesu waphila 33.5 years but waphila ipurpose. Akusiwo lokuthi uphila kathi kangakanani lokumcoka umuntu ukuthi uphila ipurpose yaNkulunkulu. Khona abanye abantu kanti uphila 8 years. Sekuthi ke yebo kona khona ukuthi kune debate ukuthi bantu umfuna kafa usuka abulawa ukuthi kuvume uNkulunkulu makuvume Sathane. Asikuyekeleke lokho but nje yona bamba lokho ukuthi khona abantu abaphila bo 8 years kanti abendi lutho. Akusiko lo uphila kangakanani but into ukuthi wendani. Khumbula kuqala sifundisa ukuthi khona abantu labaphilela kudla, kukhona abantu labahlela kuphila. Kunemehluko lapho. Philela kudla nekudlela kuphila. Le ndvodza ke phindze futhi iyakhuluma ithi uyakuphula ezinhluphekweni eziyizithupha. Uthi yebo nesenhluphekweni letisikhombisa. Bese uthi awuyukuthindwa ngokubi. Yini abakithi? Nayi le ndvodza ikhuluma. Hey. Loyo nje sengivesi number 19 kulesahluko. Uthi nje siyamathi 6 na 7 usho ukuthini?
why athi mhlawumbe angasho letting 4 6 yathi is the number of men then 7 usho perfection nakathi yebo naleti sikhombisa bese ke uthi awuyikuthindwa ngokubi asithinzeki hey kube uNkulunkulu ngiphe isikhathi nje kodwa ke ngoba ngithandazile umoya ongcwele utawuchubeka akuphe phindze futhi lendvodza ithi uthi nasendlaleni uyakuhleka nje ekufeni nasempini enamandla enkemba bese sokuthi uyakuhlwitha enkalvasini yolimi lokusho ukuthi ngeke ulinyade amagama lulwimi lenkalvasi ngiko nje bomahubo bagcwele bathi uSlumahubo lo mbhali bantu la lwimini labo kunesihlungu kunenkemba la lwimini labo bani ungilimete bani ngamagama la mndeni intiyendeka tinto kuthiwa kuwena utakuhlwitha enkalvasini yolimi bese phindze futhi uthi awuyokwesaba lapho kufika ukucitha bani bakucithe ngamagama bakukhulume labanye bakucalekise ebusuku nje ukuhamba timfene noma singathi khanza tikhuluma bomnisa kwenteke nako hawu singathi qhubekani ningede thina ebazane sanifundisa ngawobemo words be more kusinasithandazela abantu asibeke itandla sinikete mafutha tikipa bo olive oil nokhanya sikona prayer nje sehle senyuka once nje lamagama aba moya yabona lithanga nakungena emanti kube khona selithanga liyagcwala olutulu liyana njengoba selitakuna emanti amagcwala wobemo words be more ngasho nje ngathi nakwente ukufundza iBhayibheli solele noma kuma-all-night prayer na ubuka ukuthi kwentekani kuma-all-night prayer so kwaba ne-half night prayer noma labanye bayaya bacethe sathanda unciphisa words be more kukhona la sifundza khona ukuthi ngeke uze ukhone ukuphila la emhlabeni without la magama lathi words be more uyabona nje sifundzile saya kuma-tertiary safundza bo-4 years bo-7 years degrees ma-diploma masters nani bo-PhD kukhona nje la sitawucobeka sifundise khona ukuthi emagama asisekelo uyabona nje ngicela ungibhalele phasi lapha uthi emagama asisekelo ngesencele kuma-academies nokuthi unetimoto takho unetindlu ugcoka lokuthandzako nginokuthi why esikolweni labanye bayabhema bayajola wena le preschool ka grade 1 up to tertiary wawubeka sisekelo sanakulese sikubona nje lo mfana unethi imali so kanjalo nangeke sekudla emagama asisekelo nyalo nje kule nyanga lesingene kiyo lo uhletetekwane you did lay the foundation some years or some months emagama akushayela tinyoni Nkosi yami siyabonga phindze le ndvodza iyachaza ithi uyabona le nkhulumo lena nje bayathi bantwana balakhaya bese le ndvodza lena ithi wena utawuhleka nje incithakalo nendlala Joel usewathi nitawudla nisuthe thina vele indlala siyayihleka ngiyayithanza nalena ya physical ukuthi ukhanza ifridge igcwele nje kudla kukhona epantry la ubeka khona no-storehouse usho njalo uNkulunkulu kugcwele kodwa kakhulu-ke ngiyakuthanza ngoba ngiyathi nje nyalo nigijimela ngala yebo kusho iBhayibheli lithi sitawuhleka nje indlala but ngithanza kakhulu ukuthi bantu balambile behla benyuka emasontweni ethi uNkulunkulu angimuva abapostoli bayakhala bayashumayela bayafundisa emabandleni bazwane kodwa abashintshi isikhathi sendlala kwaprofeta athi ukuthi indlala lenkulu hhayi yesingwa but indlala yokulambela uNkulunkulu futhi kusiselide leli bazalwane emaxotsana kakunake lokhu ngize ngikhumbula livesi nalithi thina sithi ihlolile tinto leti bese-ke sengigcina uthi lo mbhali ngokuba unesivumelwane namatshe olapha ngendla usinaka sitawuhleka incithakalo nendlala bese uthi nezilo zomhlaba awuyukuzesaba awesaba itinyoka nyalo nje sitawungena ehlobo asesabe itilo tasehlane bese-ke uthi ngokuba yinasi isizathu ngokuba igama ngokuba unesivumelwane namatshe asendle emabhayibhelini ethu sabhala ukuthi-altars yini isivumelwane namatshe asendle kadzeni vele be-erectwa ema-altar kubekwe matshe Nkosi yami bese-ke lapha ekugcineni sekuthiwa-ke izilo zasendle zihlalisana kahle nawo inyoka nje ukhanzelisa ayikuthinzi boDanyela buka zikwenteka ntilo lethu kadzeni emabhumbezi kusetela game parks nalama what
Mabhubezi bekuba khona athi usabalibhubezi. ODanyeli abahlali Mabhubezi, boPawulu abaluma idinyoka wayithintisela emlilweni lahle sifundisa abantwana nje bakuthi ikhempu yabo nje ukuthi umlilo mfanami lo ubasawo ngaba ama-academics utawuthintisela i-poverty lakathi. Uma ulunywa inyoka utayithintisela kuphi? Lithi iBhayibheli vuthani. Lithi iBhayibheli wenta tikhonti takhe tibe malanga emlilo. Uma uthi umlilo tinyoka utatifaka kuphi? Awu ngingagcine sengifundisa kodwa-ke kugcwele la sifundisa khona. Angiphethe nje ngoba akukhulumeki, sathochubeka sinithandazele. Sithi asiphephise nje sikhulume nemadvodzana ukuthi le ndvodza yasikhulumela le. Bese-ke sekuthiwa-ke lapha ekugcineni sokuthi-ke uyakwazi ukuthi ithende lakho linokuthula. Then-ke nalamagama lesitawukhuluma ayede ama-honor prayer nanyalo silungisela yona. Leli vesi nje bese lithi uyakuhamba noma-ke uyakuhambela indlu yakho awuyokulahlekelwa lutho. Yini indlu? Mahubo 127 lesimdlawu kulamalanga, the 14 chapters uthi uma Jehova angayakhi indlu basebentela lide labayakhako. Siyafundisa yini-ke indlu? Indlu njengaSeptember next month siyakha manje ngoba nawe esikolweni nokwendako wakha na. Kusasa nje nabe namhla kungumsombuluko kusho ukuthi kusasa lelanga la kusasa lesibili utalakhela ekuthenini wena wendeni namuhla. Le ndlu nje 2026 yindlu yokuhlala. Ngakho-ke siyakha nga-2025. Nangabe nje sibiye kuma-academics ngasencane. Nangabe uyadlala nje wena ka-form 4 noma first year. Laba bese basicela imali nje ukuthi bekabhema, alala, wamitha, bekadlala ngendlu. So phinze nendlu lesitawungena kuyona kukhala licilongo. Ngile ndlu lesiyakhakho. So kubambile-ke sitakukhuluma kabanti lokuthi lo mbhalo usho ukuthini akathi nje kodwa bese uyadi-ke ukuthi noma-ke uNkulunkulu utawuhambela indlu yakho. Ngoba naSathane nabe uNkulunkulu wakho uyahambela indlu. Nase ngetintfo nje letimbi, nothing just happens. Nothing just happens. Into nje lethi itawuhambela indlu ngoba wayakha lento, maybe by your words, by your action. Your actions speak louder than words. So then-ke ngicela kuphetha ngokuthi nakuthiwa nje uyakwazi ukuthi ithende lakho linokuthula. Sikhulume kakhulu ukuthi sinetende. Mahubo nje 91 esifundise ngayo nakathi sifa asiyosonzela ethendeni lakho. Usho lo mtimba. Siyade ukuthi Pawulo uthi uma leli thende lithelita. These are long sermons but nje sithi Nkosi ngikusummarize noma-ke sikhumbule bazalwane. Sifa sisonzela ethendeni lethu. Then-ke nakuthiwa sifa sisonzela phinze uNkulunkulu yena uthembisile wathi angiyobeka nasinye saletifo lengasibeka kubaseGibhithe. uNkulunkulu. Then-ke nathi-ke le ncwadi yaPetro neyabaseFestu yaseGalathiya lo 20 chapters lesimbonga ngawo uNkulunkulu. Nyalo-ke asangu-34 ngoba every day sidla Mahubo 120 siyogcina ku-133. Lokhu 14 chapters siyamshwabithela. Bese simbhica naloku lo Peter-ke silethi sigcwagcwa. Uthe emalangeni langemuva sacela bonke abantwana labakhule kuministry. Kuba honor prayer sisathi uthi uNkulunkulu ucela ukubuyisela lithende nalo lokuthiwa sifo singeke kusonzele. Siphepha kanjani? Kusetatifo. Lakho konke. Kulinyatwa abantu nani. Siyophephiswa ukuthi lithende li-erected yini kuwe. Khumbula amagama inkosi lekunikete wona lethi ngidaphinze ngibuye ngakhe lithende la Davide itabernacle ya Davide lelichithakele. Nami nje uNkulunkulu ngishilo ukuthi mnisi ngakuthumani khumbula. Kunemagama esitawuchubeka sinivedele wona. Sabacela-ke bantwana ukuthi abede kuma-honor prayer. Uthi uNkulunkulu ufuna ukuvusa lithende ngoba uyadi uNkulunkulu ukuthi kuta ini. Ngihlale ngithi John 18 uthi Jesu, behold they know what I said. Ngathi nami bantwana uNkulunkulu angisidile ngabakhulisa ngokusitha nguye. Bayadi ukuthi ngathini. Phinze futhi Matthew 24:25 uthi behold I've told you before. Ligama laNkulunkulu, he's a telling before God. Kodani simuve.